Muthenya no tuko Muthenya no tuko Muthenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agonto kwonde Ritangoge Bwega mutegeri kwithawe natwe aja ndene Wero TV na mubango ni tuthunkument kwena rundi tauni nemero aya nkona na kaumbutho uria urita ngogea makanika ke garage we na nandega tuigwe rukono rwawe ngari ni technology ejere guchenjia njira cia ukamati na kuthithia ukamati kwithwa kwe kwa mpoi na gukuthu ende ota machine inge nyinge ngari ni ithoka maiko kaumbutho ni mekanika tauni nemero na une uathunkuma Rĩtwa rĩakwa mbĩtagwo Michael Kaumbutho kumĩte Mĩrũ gũkũ ngũgĩ njakwa makanika ndamĩambĩrĩirie gitambuga ngũrũkia mĩaka 10 ritanĩri ngũgĩ njwakari-inĩ gũkũ na ndamenya ngũgĩ na ndambĩrĩria ngũgĩ yakwa na monkĩra thai no mpenderete bwega ntũ ũũ ndaritanĩrwo ngũgĩ nyaningo no ngũritana ndĩna ritwa oja na no kona ngara jiwe na ngari nyingĩ na cionthe chirithwa na igeta na ene bageta bagwĩrĩtwe aja kwĩla kwĩna ngũgĩ cionthe cia ngari kuma mechanical by the to dilane monoja inde ngogechonde changari okeja ajo gaitira ngogechonde bwega na te antu bakuma town ya Mero akebona gabe customer bao ibona customer kinya kuma o Memero na ngari nyinge iria bakanika aja ingari nini itona customer mwanya bakuma gonto mwanya Mero yonde so itwetha twina kanyaga kega kwethara twina chore mwanya nyataira twina onto no tubetana twatethania abo akuritana ngogeje o makanika nonere agukura kwoukaba ete amberie ngogeje ewe na ramita yakura mwanka aria ari thai oiwe jwakari no ndaritanero ya makanika kam to thaira akurera otimbo kana waro ritanero ngoge no monkogeria guchika we kuringana na orango gegwetana mbere ukethra we mtu wa working no monka thai mwe nyamurungu agutethia na customer wako kabaitera ngoge na ngoge tegekora mpari Kaumbutho no mbere gutwira kiria giatumire enda gutonya ke ngogeje ya mekanika kagotare na onge na ndono te onge no mongancho aranga gacheka kidogo na ndachiumia tu na ndachitaniria na nkoro yonde monga ndamenya ngogeje naja kirengaraji yewe Kaumbutho na itanaga antu mwanya ngogeje na kinya baria baguchwa attachment akabana enkira kaya kakwithomithia be aja ngogene jewe tinanda kai nyinge na imunye bate chetere chambira ngoge kuraja mwanya ano benderete bwaga na kirabo kyonthe benda ibambure yana nkabera na tukombo tethania attachment itretero arito na ba school na ra school beja bakethera mantu mwanya na onto naja akona ngari nyinge na thina changari mwanya so na ba beja bakendokana na mono na twabwa supportire onde bakwenda na bakara bwega attachment ona baruga chena no banga ura kwenda ndakweja naja karibu sana toitanira ngoge ona ngoge na anga ageta ikangoge kwirio betha gwa bena ngoge inyinge muno ende bakageria uria bagachita kenda ngare itikainganire aja garage chaingia ntuko nyuma ira thai mo kethra tote bisi muno aringe ikeja tukagaina parking kanyia indi toyogera ja monga tukaitangoge bwega ngwetikia aja tatu kutha kwena ngoge cia ngari nyinge ira nene tukatukainganira ngogira nyinge twitaje ngogecha ithari mama thajari ngari kaumara mwena kajukia geta otangoge inge iria no mwanka mtu anoge kou Kaumbutho aretwira no mwanka mtu achitanirie ngogene eje ya ubundi bwa garage no mwanka withero itikirite na mwiri jaku na nkoro ku yonthe onto kwe no mwanka ochitanirie kunoga kanoga kuya wana tuthina kidogo no mwanka ochitanirie kuumiria kabisa Kaumbutho na gwitikiria kwina goro ya uturo ende na twire ngogeje yewe ne mutethagia kenda ona mugate jwawe jo ntuko becha itona akini kuringana na mahitaji no mongo becha taka chingi choende no mbaku ibanga kuringana na shukuri oreka nintetetia mantu ja maingi sana mono mtu akiomba gucheka mutindo thai twira murungu ibego ntu marira rukiro gichoko gachoka na kila family kara na ambi Kaumbutho na kumeneria antu baya bajukairia ngogeje aruko na baya batenda gutwika achore na antu tawe achore onde achore mwanya na bonde tukarabo bwega
tikuga ati antu ndi makanika antu tandi na chore bo ofisi na bonde tukaraba bwega after job itona na tukakara ndigoro tukaria mantu jetu na shughuli ikiendelea bwega. Nake uria wenda gutonya ngugine eje makanika kaumbutho na mataro kiri ugwe advice ira mbeja nyanta kacha ko ira ndeterwa ngibaritana wimbera abakomiria no monka bomiria kabisa anto jwakarine na aja ku daima ikiomana ya daima tukagenya mbesa indi gokomiria tu monka kanya gakinya na ndika mbesa kwambira kuona mbesa na kinyango gine eje yao ya obundi bobo kwina mathina jaria bakurukaira challenges no je uta ina no kona rimo ukara mono rio ene riu kana gukaura au ange wana ndi twamenyanirie rito tesumbuka mono tugera gwicithanira mantu ra jakai na kaumbutho na wirigiro bwa ngugeje ewe gukura ntuko chejete benda ngo ya kwa kura mithania na garage nene bwega ira nkumba gwikangari kare bwega iki tombe nyangu gitango go tuko twita kenda tumba unyanyia nini mala jango na aja kirengara jewe kaumbutho andikite antu bandore jo mwanya endete amero ake na kinya kire omwe uria baitanagiria ngugi amwe na gwitikiria ibaitanagia ngugi bwega aja ngaraji eje ende to mwanka mto etango gene ntukweu ona ngugi ntuko chionde. Challenge unajua hii ni kazi ya kuja kutegea. Saa ingine unaweza ukaja ukarudi vile umekuja. Ni Mungu saidia patapotea. Hakuna ati ule msimamo unakuja unaenda kazi, lakini ni muhimu mtu anakuja kukaa kwa station yake ya kazi. Unaweza faulisha. Saa ingine kikiwa mbaya ule mwenzako amefaulisha atakuinua, huwa tunapelekana hivyo. Kaumbutho na kumeneria baria bauga ngugeje ni chiantu batithomete na kuinyeria kiamana ikiria mtu akana nakio athunkumite. Ngo kwira ngugi no jerenge tu. Nya thro tithomete akino gwita ngugi no kona mugata jwa kujwa ntuko chione ite kumakanya guthoma na mbina na jwa kari to tena kumenya nya bara bathomete thaima ku mtu thomete na ena baruganja na ate kona kintu ya kurera family ndo kethira mtu jwa kari na guchumia na karera family webega muno ikaringana na bahati yaku kaoro gwita ngugi onde mtu gachita na irio tengo ngioni mbona otengo ge mwanya nerenge na ngugeje o makanika bwangare aja kire garage ingugi kaumbutho akuga atuma kenda atonyera ngugengi ingugi kaumbutho akenaira kuthithia ntuko chionde ai mongera thai ntumba gwita kwambira ngugengi no ngampambira ngi ndena bado ije no ndatonya no kugwa de kijana onga inde na mukuru thai inde na family kwa impenderete bwana kabisa hiyo ni onto nyanga umakanisa ene sande no monkante dioro kwando tezwa kitango yankoro ema kabisa ngugi eje o makanika ni kaumbutho na nthakachi yawe bathunkumaira aja tauni nemero ogeta kuraja ntu itochokete na mutaramu na bioria twana twande sukuru ritangoge atongeria gonto kwonde ritangoge ritangoge ritainene na inini ritangoge yoga sagoraniango ibwaga mutegeri kwitha we na tue aja mubango lejwa tuthunkumena kai kagita kaka bioria na mutaramu na ntukwena ro mutaramu wako manto jegie biashara i Martin Kireba ibwaga muno ikweja karibu sana Eston na bwana Kirema ntukwena ro ndenda twalerie mwandikwa na uria wa mwandikwa na mwandikio we na mwandiki babati kaya communication yao na uria andikete ibati kwitha ikaria atia gintu kia mbere Eston mwandikwa imuntu gitumine mono ndene biashara na kinya mwandikani imuntu obata mono ndene biashara nontu gutwe umba gwita ngugi bwega unge ateo na kou igintu kia bata mono antu babo bairi bakethwa bena ngwataniro na bakethwa bena kuiganwa kwi sasawa mono nontu gukeja kwithurwa gutina kuiganwa na kuthikanira bwega gatigati kabo bairi na ndi biashara yomba kugwa ntuti mono ukamenya ati biashara itite na mbere no munga kukethwa kwina kwaraniria gwitite na mbere gatigati ka mwandikwa na mwandikani na kinya customer na kwou igintu kia bata mono gukethwa kwina ngwataniro ya kwi mono na gukethwa kwina kuiganwa na kuthikanira mantu ne mono igita rionthe kenda biashara yomba gwitore bwirite gwita nontu ukethira igita rimwe
uria mwene ngugi akanenkanira instructions kana agarita mawatho kiri uria andikite na uria andikite no monka ete a execute kana action mawatho jau anenkerwe na kwa gukeja kwithwa gutina kwaraniria gukwega kana gukeja kwithwa kwina kunika kwa information katikati kapo bairi na ndi ngugi tite correctly ibwiri bwiteka kwa gintu kia bata mono kwithwa bwa mbere kwina ngwataniro ya kwi mono na kwithwa kwina ku communicate kana kwaraniria gukwingi na consultation na kugarurania mathuganio guchinjania mathuganio gukwingi mono katikati kapo bairi kintu kia gitumi mono ndene biashara na tuge kwina mtota manager katikati ka mwandikani na mwandikwa babati kwaraniria atia bo bathatu gintu kia mbere ukamenya ati biashara itite na mbere kwina information yuma iguru kana mantu ja gitumi jegie biashara jaitawa kuma iguru jena mindi guru kiri mtu uria ukathithio ntubu na ndi atikati kwamba kuthwa kwina murungamiri kana manager o biashara na ndi mwene biashara akarita information kiri manager kana murungamiri na akirita information yu aririgira no monka ikinyire muntu uria buri kuthithia mantu jau katuge kethirwa na ukui kabisa i customer kwija kwenda kwitiro into na rire mbecha kiri mwene biashara no monka anenkanire watho bau kiri munene uria urungamirite bangi no achokeite watho bau bwite kiri muntu uria ogeta na resto kenda areta kintu kiu na koguo keja kwithwa gutina communication njega sana gutina mantu ja kwaraniria bwega na muntu agwata bwega mono imbio akwenda thithwa na no batere kuthithia womba kwithwa kethwa witirie battery ya nginji 7 ukaretora ya nginji 8 na kukethwa gutina communication ntongi na irresponsibility ko mwandikani nayo ke uria andikite mwandikani ena responsibility nene sana kwanza noe jamwene biashara noe wina ngugi iria nene buru kuhakikisha ati mtu uria andikite na kumba kureta information na ya mukinyira na njira iria yagirite na information nyo kende kinyira uria na njira iria yagirite no monka kwithwe na kinya uria waandiki omba kugwata information yu bwega no monka kwithwe kwina kuiganwa gukunene sana na no monka kwithwe kwina ngwataniro inthongi mono na no monka kwithwe kwina ishima rinene mono no urite ngugire okwenda ritwa ukaeja na watho lakini ikarega kuthithwa no ndo kwithwa mwandikwa na mwandikani gutina ishima rireo kwau no monka mwandikani kana mwene biashara kana mwene ngugi amenyere mono one aiti ngugi bara bakuritaniria na bongugi kwina ngwataniro keri mairua na gintu kia mbere kiria muntu wonde abwiri kumenya ni ati muntu na muntu mantu jawe na no monka kwithwe kwina kwitikania kuria kethwa imuriti ngugi oku riria inyerikite imantu kana antu bataga mantu ja kubathangiki uturoni janja mirimo mantu mathuganio jatigwita bwega no monka mwandiki muntu uria waandikite ugwe mwene biashara ethirwe ena uchamba bung'ani bwa kwaria nawe mantu jaria jomba kuthwa je muinyire kaia jaria jombikia gutuma karaga gutangugi ura kwagirite eu ni onkuga no monka irimirwe ishima rithwe ririo rinene mono no monka mwandikani mwene ngugi ategere one ati ariti ngugi bawe bonthe kethwa ikithomo gikwendekana kia uria agwiri kwaraniria na customer uria agwiri kwaraniria na wewe ngwa uria agwiri kwaraniria na staff bangi no monka one ati aiti ngugi bawe bonthe bangugi ibakumba kuthwa bena ontubu na ontubu nabu no ntujara maingi haringi biashara bara baingi kana ene ngugi bauga muringi bia kana mwandikwo kwa atibwiri kumenya biashara kore gwita mono kenda mwandikwo kwa amenya ngugi iria abwirite kuthithia ndene biashara no monka amenye mantu jaria abwirite kumenya kinya kethwa ati jonthe ti mantu jonthe jabwiri kumenywa ni antu bonthe no monka kwithwe kwina levels cia information itigete kunenkanirwa ou kiri muntu igwa muntu ne uro tubwirite kugwa eta amita na uome na thukia biashara no monka muriti ngugi amenye information iria ina bata kenda nwe amenya ne ate abwirite kuthithia kenda untu bau bomba kubura bubwirite
ukethira ja maingi mono katuge kethwa biashara ni kuthithia asara ingerekano nkwejana kana ite kureta mbeca iria bwiri kureta ugweja mwene biashara wina ngugi nene kwaria mantu jau na ariti baku bangugi ubere nontu tukwita ngugi mbeca ite kujore bwirite kuja nukuona eu ni information biashara ndene indi ina gitumi mono kiri mwiti ngugi oku kenda no amenya ne ate abwirite kuthithia ketho iwe nyangia buryo amenyora winyangia bwa mbeca bukamenyerwa kethro aka kwina mantu ja jatina gitumi ja kuthithwa biashara ne amenya najo ne ataja ino ntuno go execute directly ketho katuge ketho chai kwina chai na kawa na koko banyunya thainya amenye nande kawa gagatauka kenda no biashara yomba gwitai kwina mantu ja communication ja bata mono ketho biashara kuthithia bwega na bwiri kumenya na kuthithia bwega kenda kinya waigua motivated kinya nkuruki na igua ena wiru ati ko ngugira nkuritaja ndi kureta matunda ja mega kiri urio mpandikite na kinya biashara yetu ni kuthongoma na mwandikwa na bati gukira urio mwandikite kwithina au kwithina nyingi mono Gitonga kuringana na kenda biashara yomba gwita bwega ure bwirite gwita mwandikwa ati bwiri gukira urio mwandikite kintu kira kibwiri kwithwa kirio igintu gitawa ishima nontu mwandikwa oku nwe munene oku no mongo munenkera ishima riria ribwirite na jara maingi womba kwithira mantu jethuka biashara ene nontu bakwithwa mwandikwa ati kuona uchamba bawo kinyarira mantu jaguta jakiangaratana nontu munene wawe no witire instructions mwandikwa ati kuona uchamba bwa kuria kiuria kana bwa kunenkanira suggestion yewe mathuganio jawe na ndukethira umwirire ndiothithia ujo ugwe we mwene biashara nontu bwa gugukira eta kathithia na mantu jakathuka nguruki ikubwirite kwithwa kwina ngwataniro enthongi mono gatigati ka bubairi ngwataniro etie gukirana na ngwataniro kwaramia biashara na kumithongomia ura kubwirite kwa mwandikwa ati bwiri kwithirwa eno gwa kiri muntu urio mwandikite abwiri kwithirwa ena ishima rinene kwina gatigati kaka ne kwina mwanya jo munene muno gatigati kogwa na heshima kitio kwa na mwene ngugi nwe ubwirite kumenyera environment iria ariti ngugi we bakuritira ati bwiri kwithirwa muntu uchiukiritie muno kana ethwe muntu uchinikite muno na guchinika nti kuga kinya akethwa level kwanza akethwa level ne gwitaniria ngugi na ariti ngugi bawe ibu bwega muno no ntukukareta environment ire muntu kwithirwa akigagwa free kwaria mantu jaria jainyite jaria suggestion iria akuona chomba gutuma biashara ya karabwega nkuruki mwene ngugi no bwirite kurimiria bu kwa ugo we mwene ngugi ubwirite kumenya ukamenya kinya muriti ngugi oku no bata muno ngugi neje ku na gukeja gutwika wewe muntu wakumakaye gitare onde kwina njira nyingi muno cia gutuma muriti ngugi oku antu agukira athithie shima ethirwe ne shima kiugwe bwa mbere no bwiri kwaraniria no tinogwa mantu ne jonde no ukategera ukona igitare ria ku communicate na ariti ngugi baku iba kumenywa batinogwa buria bwa kuona bakarungama kana ngugi titeka kana bagwiri kwithwa be free bru na ndi uko no monka withwa we muntu okwaraniria nabo free na we weru ne bru kaba kwate boga kabisa mathuganio jaku jegie biashara imbio batikethwe be no gwa na ugwe na bagi simari unkuruki na riu iro bakomba kinya kugwata muoroto jwaku jegie biashara ejibwega ibwega muno matini komba gutwira uria babati kukwaraniria kana uria mwandiki na mwandikwa na mwandiki bagwiri kwaraniria na mutegeria au niro twakinyera muthia jwa rwaria rwetu mwanka kiumia kiu kijite oni mbetagwa Eston Gitonga ritangoge ritainenena inini ritangoge antu ibekite nyamu cia ndethia michi kwao na kwanda into mwanya miundene yao ende nyamu iu ikajwa kara miunda yao yajwa no mwanka bachwe mutaalamu wa kubatetheria kuoria mirimo iu mwanya Pauline Mukami ni mutaalamu wa manto tajaja na enanduke ewe ayendagia ndawa cia mirimo ije na ou ni wathunkuma oni mbetagwa Pauline Mukami ngoragwa ni vet
daktari. Ndutaga wĩra wa kũmuta ng'ombe, kũoya ndawa. Alafu nduka yakwa ĩtagwo Meru Farmers Depot. Located opposite ya Standard Chartered Bank. Pauline athuganirie kurugura nduka ije akuona ndene ya tauni ya Meru ti antu baba inge bena nduka ta iji na kugita igamba ria kumiambiria. Kwambiria ngugi yari passion yakwa. Mbere buru kana andiki. Ndagia passion ndona Meru town kwina as in farmers ni mameno urimi bwega. Ndeciria mbambĩrĩrie kũmenderia ndawa na ngeta kũmatritĩra mĩciĩ. Kuma tene, Pauline atenda kuandikwa na kiu nikio gitumi augire kambiria ngugi yawe mwene. Ni kuma tene, passion yakwa yari kwiyandika ni mwene. Na ndi skuru nitweragwo mauntu ma wengi twera muntu uria wiyandikite akoragwo na more advantages turia yandikitwe no tukaomba ku make your own decisions in your life. Na Pauline naombe gutwira into mwanya biria endagia aja ndukenewe. Nduke yakwa mendagia ndawa cia njoka cia ng'ombe, mendagia chumbe, ta ng'ombe mix, ultra mix, Vito na hii nyingi. Ni mendagia vaccines cia nguku, ni mendagia molasses, ni mendagia supplements ta canola, fish meal, bone meal, sunflower na hii nyingi. Ni mendagia kinya miti ya ng'ombe na ya nguku. Yeah. Na kinya endukene jewe, Pauline no etaga nambe na ngugi we ya daktari wa nyamu cia ndethia. Okay, tekanda augire nti omba gutuika daktari, bando neo ngugine nimbitaga field kumuta ng'ombe na ni matritagira bando neo aja nkameresa maketa kwa ni ndawa cia njoka makathie makava. Okorwo ni vaccines nkameresa makathie maruthe. Yeah. Na kenda atuika daktari wa nyamu, Pauline konerete antu baba ingi muciine jwao batonyete ngugine je na agita igamba ria kumitonya. Uni wetunza no nirete ari baba ingi mendete wira wa daktari wa ng'ombe. Riu ni uni ndeamwire ndauga bantonye ke field ino mone kaomba na ninaumbire. Pauline nagwitikiria ngugi je ni mutethetie muno kiri ngugi ewe ta daktari nontu bwa gwitaniria ngugi na antu baba ingi. So far ni mbere twe customers bakwa ki makwenda ki matendaga na choka nerewa na menya ko improve my career. Pauline atwe nontu bwa goro ya uturo antu baba ingi iba kuguria nyomo ciao irio biria bendagia aja ndukenewe. Market ya supplements iri goro muno nontu maria engi nontu amitugura ina goro mazukagia supplements mageta makaungania na dairy meal na brand ka porad kenda at least na ringi kuongerera ng'ombe minerals ke mwiri wajio. Na kuma Pauline ambiria ngugi jewe aja ndukene na gwitikiria ni mutethetie kinya gukuria mathuganio jawe we mwene. Ni kuma ndambiriria ngugi my life ni sensitive nontu ni nyambite nimenyete wira waku kuruta ngugi yaku ogwa mwene ukaomba ku make decisions, ukaomba kumenya kuria ukubitia na kuria utikubitia na ukaomba ku give a farmer the correct advice ukiwa kwa kazi yako. Na ke uria wenda gutonya ngugi ne teja Pauline na mataro kiri ugwe. Ukenda gutonya ngugi ne je ubati gukorwo ready no menye kwina challenges cia kwambiria ngugi. No korwo wina that passion, uge now I want to start my job. Yeah, ukinendelea kumau. Na kinya baria betete kwandikwa, Pauline na mataro kiri ugwe. Nini nkimera me maandikwe for very few years or months. Alafu makineciria buria mankiumba nontu kwandikwa muno tikagutethagia. Kwandikwa in most cases tikoragwa kwi fruitful. Nini nkima advice ana mogo nkiombeka macerie capital mamberie mawira mao. Oni in future ni menda ngugi izi yakwa twika bigger company.
For example, like Zwango. That's what na umutegeri ni otwakinyira muthia jwa gipindi gietu kia tuthunkume mwanka kimya kijite itambere kuthunkuma oni mbitagwa Eston Gitonga Dokera na nkonko iye dokera na nkonko iye betankaringa maula iye betankaringa maula iye megoso akamotu iye megoso akamotu